Żewġ aġenziji ta' kreditu internazzjonali Moody's u Scope Ratings taw ċertifikat pożittiv lil pajjiżna. Dan kif iż-żewġ aġenziji lestew b'mod indipendenti minn xulxin analiżi estensiva tar-rating li jagħtu lil pajjiżna. Għal Moody's l-istabilità fil-prospetti tar-rating ta' pajjiżna huwa dovut għal Malta's wealthy and fast-growing economy. L-esperti tal-aġenzija sostnew li rating pożittiv ta' pajjiżna iddeterminaw għax pajjiżna għandu strong trend growth and moderate debt burden, a generally sound institutional framework and limited exposure to event risk. L-Aġenzija Amerikana sostniet li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna se jibqa' mal-4% grazzi għal domanda domestika b'saħħitha kif ukoll esportazzjoni qawwija ta' servizzi fosthom it-turiżmu. Dan it-tkabbir mistenni jwassal għal tnaqqis fid-deficit tal-gvern li se jonqos taħt 3% filwaqt li d-dejn nazzjonali se jkun ma' 47% tal-ġid nazzjonali li skont l-esperti huwa affordabbli u sostenibbli. Moody's innutaw ukoll kif il-gvern qed jieħu passi fuq kontroll ta' korruzzjoni u saltna ta' dritt. Intant Scope Ratings, aġenzija ta' kreditu Ġermaniża, sostniet li rating ta' pajjiżna huwa dovut għal a robust economic momentum and strong growth potential relative to European peers, a record fiscal prudence, declining budget deficits, a moderate government debt, a strong external position enhancing resilience to external shocks, further bolstered by Euro area membership and a robust banking sector. L-esperti Ġermaniżi qed ibassru li l-ekonomija Maltija se tibqa' tibbenefika mill-effett tat-tibdil tat-tax bands li sejrin iwasslu għal konsum aqwa. Dan filwaqt li anke huma jipproġettaw li se jiżdied bil-qawwi l-esportazzjoni ta' servizzi minn pajjiżna. Skont Scope Ratings, id-deficit se jkompli jonqos minkejja żidiet qawwija fil-pensjonijiet u benefiċċji soċjali kif ukoll investiment kapitali qawwi minħabba l-qalba ambjentali u diġitali. L-esperti fil-fatt bassru li l-ispiża fuq l-imax pubbliku se tkun taħt kontroll filwaqt li l-bżonn ta' dejn nazzjonali se jkun ferm moderat. B'kuntrast tal-istabilità tar-rating ta' Malta, Scope Ratings fl-istess jum taw downgrade lil Belġju. Skont Scope fil-Belġju hemm heightened political tensions, social discontent. Sitwazzjoni li qed wasal għal staġnar ekonomiku. Fl-istess waqt id-dejn nazzjonali tal-Belġju mistenni jiżdied għal 120% jew kważi darbtejn u nofs dak f'pajjiżna. Brabta ma' dawn ir-ratings pożittivi il-Prim Ministru Roberta Bela sostna li minn barra tbassir sabiħ li taw dawn iż-żewġ aġenziji it-tnaqqis fit-taxxi se jkompli jagħti spinta li tkabbir ekonomiku.